Jotono no khulumkha. O video ni bisingtei ang norokno Tripura bai Bharat ni merger agreement no tei sawi khinani nai. O laibu mano kubang kisa lukurok simise sawi mano. Kok wngkha Rachi Chuko British ni eba 1947 bisio Maharani Kanchan Prabha Devi bahaike Purbo Pakistan eba Bangladesh bai Tripura no hamiani yakni fiokha tei bubagra krit bikrom no saborok butharnani chaitokha aborok no o video norok no sawi khinari jaknai jefuro bubagra bir bikrom ni langma chokha afro bini sajela bubagra krit bikrom Kishore Manikya Bahadur no Tripura ni bubagra eba raja chongnani naimani tei Chawla Rushanabad ni harok no bo rojaknani naimani Fia bo afro chirai eba shikla soksugekho aboni bagai Bharat Sarkar ni sama bai Rajmata Maharani Kanchan Prabha Devi ni naikolma bai Transfer Agency mungoi kaisa council songsajaka Maharani Kanchan Prabha Devi no o council ni chairman eba kokchapnok ni achukphang tei Maharaja Kumar Bojendra Kishore Manikya Bahadur bono lalu kortani mungbai bo snejago bono hinke vice chairman eba achukphangni yakchu hini chongjaka Major Bankim Bihari Devburma tei Rajratna Satyabrat Mukherjee borokno hinke council ni member eba kokchapnok ni adong hini chongjaka Shashoni paithak salo Maharani ni fan tei wansumugrokno bolai phunukjaka Fia yagra yakshi bebak phasingo no hamya chaya tei dalbidal sikri sokrom rok khaimani bo nukjaka lukurok Bharat bai Tripura no thansa khaina muchungma bagai Mata Maharani Kanchan Prabha Devi no fan rekha tei Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni muchungma rokno bohaino Maharani kaplai kheti sanani chaitokha Bharat Independence eba yokmung haste ongnani 7 days eba salchini sikang Rachi Chuko British ni Talbang Tal ni 4 sal eba 1947 bisini 8 August sal maribo Maharani Kanchan Prabha Devi Bharat Sarkar ni thani kaisa thansani mangfli no tei awai eba announce khlaikha Talbang Tal ni thamsisa eba 31 August sal maribo Maharani Pradhan Mantri Jawaharlal Nehru ni thani bini muchungma rokno tei Bharat bai thansa wngna bagai bini wansungma rokno sawi khinarikha tei Rachi Chuko British ni Talbang Talni salchi ba eba 1947 bisini 15 August sal mariwo Tripura o tei Bharat haktoni joto dalbidal hasteo Swatantro Bharat ni Rashtriya flag eba bana tisajaka afro hasteni joto rungnok eba school college eba rungnok kotor tei office eba habano kotor rokno 2 days eba salni bagai bothak toni jakna hinai saklai rijaka aborok khlaijakmani ulofano Tripura hasteo mungsabo samungrok tangjagekho Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur bini langma chonaswka bo Maharani Kanchan Prabha Devi no Tripura ni rajnoitik rokno tui kisa saimani mungroi klangkha Maharani Kanchan Prabha Devi bo sao Tripura Bharat haktoro thansa wngna bagai kaini problems eba kebeng mungrokno par khainani nangkha puila wngkha khoroksa munggonang nukhungni borok bono kasuna bagai Purbo Pakistan abo tabuk Bangladesh hinui sinijago aroni borok hamyarok ba yak rwoi thansa wngkha tei kaisa wngkha Tripura ni dalbidal samungo chubachu khaya hinui tongnai Congress Party ni o jama rok bai bo walainani nangkha Mata Maharani Kanchan Prabha Devi o kubuljak dalbidal kebeng mungrokno tei Bharat haktor bai Tripura hasteno thansa khaina bagai bini muchungma rokno Bharat Sarkar no bar bar mutu khlairima ulofano mungsafirok mung phailia aboni bisingo kubun haste bo Bharat haktoro thansa wngphaikha Bharat haktor independence eba yokmungni ulo
हास्तेओ कायसा केबे मुंफाक्या जतो पाकिस्तान रok त्रिपुरानि आगरतलानि आरिओ हाफाक्या त्रिपुराओ तंगनाय हामिया लुकुरकनि चुबाचु नावै बरक त्रिपुरानो चप्रबखा ओ सामुंगो बिबान राजरत्न सत्यव्रत मुखार्जी खगै पूर्व पाकिस्तान रok bai थानसा अंगो हनि bo sajago त्रिपुराओ तंगनाय लुकुरक पूर्व पाकिस्तान bai choba ralaina bagai kaisa motha songsakha आगरतलानि खरक ब्रै प्रभात रय जयसिंह देबबर्मा फालुचंदा दे प्रफुल्ल रय शिलांगाव महारानी कांचनप्रभा देवीनो अकक्तमा रहरखा तालबुं तालि सालथाम एबा 3 नवेम्बर सालमारिओ भारतनि खुफिया एजेन्सि मुस्लिम नेशनेल घाट त्रिपुरानो चप्रब मानतयै पाकिस्तानी अकक चाप्रकनो सायमान्दिखा रांची चुको ब्रिटिशनि तालबुं तालि सालब्रै साल एबा 1947 बिसिनि 4 नवेम्बर सालमारिओ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गृहमंत्री तै उपप्रधानमंत्री वल्लभभाई पेटेल संबाय त्रिपुरा bai भारत हाक्तनो थानसा खायनायनि तयै कक सालाख्या आसामनि चाफांनो हिनके सामुं खायनायनि बागै दागिरि जाखा पूर्व पाकिस्तानी सरकार एबा चाफांनो हिनके टेलीग्रामनि बिसिंतै वार्निं एबा साख्लाय मुंग्रै रोजाखा आबो हाइकेनो त्रिपुरा हास्ते भारत हाक्तरनि कायसा बेदेकथिंगै थांखा हिनके बायरक तेनि निजी निजिके त्रिपुरी खरांनि मांफलि नरक बाहाय नांजाखा चिंनो तलावा कमेन्ट ख्लाय सायरिदि तै बायरक चिनि मांफलिनो नरक चाजाक तंखेबा WhatsApp तै Facebook रगबो शेयर खायदि तै बायथांबो सब्सक्राइब खायदि लाइक रिदि हिनके बायरक ताबुक जरानि बागै आसुनो बसखांनि जरा आंनरनि बागै तैबो काहाम काहाम मांफलितै तिप्रसारकनि लाइबुमानि कक्तमारकनो तुबै फायानो ताबुक जरानि बागै आसुनो अंसितों जतनो नो चिबाया फारो तै आंबाय गोरोङै तंमा बागै जतनो नो हामबाय।